Kei te manawanui tonu te hapori whanui o Ruatoki, ahakoa te aitua pahi nui inanahi. Neke atu i te toru tekau ngā tamariki i whara i te tukinga atu o tō ratou pahi ki tetahi taraka kawe rakau i te tonga o tāmaki o tira i te tonga o Whakatane. Nā i te rangahau tonu ngā pirihimana i ngā kō iriri me ngā kō neke o taua aitua i te rānei, kei waho i te manatū pirihimana o Whakatane, tā mātou karere a Hinarangi Goodman e tatari mai ana ki te whakapuaki kōrero ki a tātou. Heoi tuatahi ake kia mātakitaki tātou i tāna pūrongo. He wāriu i te wāhi o te aitua inanahi, arā te mahi a ēnei pirihimana mai te wāhanga tiro aitua o te ture. Engari mo te hunga iki te tuatahi i ngā ākiritanga o taua aitua. E noho ohorere tonu ana i tēnei wā. Just a lot of chaos, especially with the younger children, confusion, calling out for mum and dad and their nans. So yeah, it was really sad. Certainly hit the naka when you have children of your own. He aitua whakatumeke, he aitua tērā whakauru i te wehi, tērā ki roto i tēnā au tātā. Te kaupapa e kōkiri hiana mai tērā tupo, arā he whakawātea haere i ngā taumahatanga, i tau ki runga i ngā kaiako o te kurako o hungahunga o matariki. Mahora kauake i tēnei ata tērā hei āhua wewete atu i te taumaha o te hinanaro, o te tinana, o te wairua, tērā e kaha nei rātau ki te kōkiri i a rātau mahi. Nā tamariki ka ha te whara. Wera nōna me whakarono atu. Karaka noho e whakaaro atu ni muri i tērā. A te roa ngāke o ngā rānei ka whakawāhi ai tēnei aitua. Nā Hinarangi, e anga pēhea ana tēnei take i tēnei wānei? Kia ora Scotty, i tīmata atu ngā mahi rangahau i te rā tonu nei. Ka haere tonu mo te roa ngāke o ngā wiki e tū mai nei. O tērā hoki hei tā te āpiha matua a Sarah Venables. He take nui tēnei, ka ataranga hau hia kia ki te rānohia, he hara i aitua pērā rawai, taua taraka me te pahi. Oi anō, ko tērā tonu ka tīmata atu ko ngā mahi uiui me ngā tamariki, me o rātau whānau. He mahi tino nui tērā e mohi o tiana, a te mea kei te whara ke, te maha oaua tamariki. Hinarangi, he pēheanga whakaaro o te iwi o kona o Whakatane nā ki te huarahi i aitua mai rā te pahi me te taraka waharakau. O ko etahi e ki ana, he aitua tēnei e tatari ana, ara, kia aitua nā te mea he tino hāhaka rāno, korei tino whanui rānei tērā huarahi. Kare noho nei he nui te rūma, mo tētahi waka kia tū ki te taha, ka hara mai ai tētahi waka pērā rawa te nui, i taua taraka, ka huarere tonu nei tētahi o aua waka ki te tahataha. Koia tērā tētahi o ngā take kua roa e kōrero hiana ki wainga tonu i te hapori, tērā hapori rā o tērā rori. Ai. Kia ora rawa atu koe Hinarangi, tēnā koe moena whakamārama, kia ora rā. Te ahua nei mai rāno rātou e mā harahara ana ki tērā huarahi. Heoi, e kore te kāwanatanga e whāwhai ki te whakarereke i ngā ture, e pāna ki ngā pahi i muri mai i te aitua nui i Ruatoki. He ai ki te minita i ngā take iki, kua puta ke te tono a etahi, kia whakarereke te kāwanatanga i ngā ture mau tātua. Well, obviously, it was a tragic accident yesterday, and I think we've just got to wait and give the Police Serious Crash Unit an opportunity to investigate what actually happened and how the accident occurred. Historically, we've had a very good safety record with buses in New Zealand. The last fatality from somebody on a bus was 1998, so that's 13 years ago. So I think we just got to wait and see and wait for the police to come up with their answers.